e te pata mai na malo tato atunu ao tau pai mai a whanau ia mai le whioanga whalapuna i lato au tunga urua. Ese tome stato patpati na mole au se vale nei mai palapuna au alo pe la to fafiana pati tirato lo yo nei mato o pita fata lauru mama o nei se benefici per to anima ide onu tatana la maua o tamatari la o te ao tua tama a mamor fa to mai no nei
Saya lau susu main ngolo, au tunang rua. Palapuna primary school. Ese mai tato patpatele na ko ringa mai o leo mai tavali a te au tu la lua le mai mate tu malo patpatele tu ma fai aonga ya mo le au ina foi o nai panau ile tavali a o sa nu mai tato o tavali mai teina me to amua tato o tavali mai teina me to amua sa nu mai sa tangatu tai paiaonga pasino le mai whanau lumo lelo aki o tuai tato kumiki leo a tel matfefe pala una ia e to tau o lekta tana o te tau lumonei ai tau pai mai tato o tavali mana ia abo amata nga manyan lato pamoy nei aso na o sawi luma le tamaita ile na le o taita ia lato au savali e tamaita io le lefua e sera e se furu tasi on tausanga. The marching girls from the Sinai Samoa Primary School. Ni vai na tomio au savali o le mai tonu pata o ino lena ia pata tira mai pengo savali a emi peni o ni fa popo me o malava na da tomi ai au pa pino
Ito may sa itong pagkasiri lamang na mo le Patriciana e non si può le almeno il cavallo era un duro appena tutto a mua io non fa mai ma lo fa sai basta ya si tu me a una y a male al cavallo ma appena tutto a mua wala watu ile au mafsad ya onawa pole mai el cavallo ne da una dame simple mai tal no ya quiero mai mo para sitira
la mai la o fa ale nai ke me sisi mai ta na manono ia o mai a na te fa ya basta ya tu me te alma tu me fa que nai na ya me fa ma ta
ua paalo mai Ia le tātou au lua tei mai le nonga. Ia le nasa mo nao whai umai le tau mwhainga a le a onga tūlanga lua lea mai la le maua. Whai wa tuai koe la.